Ngày lúc thì bukim lo ho date 18 Zinka devotion kichaya and ane now neve ki tao hite Jimlo. Itinang ho. Uneng tuinamu tuye ningcha tuinamu Mahat tuinam go na dunamu asa asa Mary tuinam go lang pu tuinamu na duna Nunga ho tuinamu na ho na thal mo ve nye pam ne boy nu tuinam acha Oi pumang chan. yes ba khai akhal mo nge anuan puizia kaprang lang pe apa na khal mo gol hang gigin khaigin na duna mo gin gin na hin veo khat ve na duna mo acha Wilai mo henge acha ki pami hane ne wo wasis ne wo basa no hane ne dul phagawa no hane ne diu na nom nam hane ne hanu Nya du na boy hane wo wasit set ne wo na ka thin chuang hang nge ju lagaw no hane ne du basa no hane ne du go na du na mo nge as nang ni YouTube channel wang min phau mo nge na sama mo nge na YouTube channel min o chi pitai Blessy Family Cookie go te Itopina subscribe to view ini ha bol pi thewe he Blessy. acha na du nam he nu hane ni dam sel ni na du han namu sa Kieti sokole. ipitai premi la hitai kram towi nungai bro yam chau na du nam heo acha hane ni nunga te ni hane ni hanu na du han nam nge hane ni wo Bueno, no atiende. Asa kipame Acha kipame en hon hoyong athie min na en ni ho jong as Kan pipi ni ki pa thu sei je the mo ve tang ta ne bu va se sen na du nam he pa nge hanen ne nge amos hanen ne No oh. hanen ne bu ki ho lang thang ho ma ka mu la kalung hal bu be Tui de wa. अच्छा लालम ना दूना लालम मामा है कि खोज जे ngai bu ti wanga नाउ पुमा हुं पong loi ki pa mo nge chặt liền nung ngạ họ falafel thiếu he
GMFDI นุ่งอาหอฟาลาเฟลเทวเฮนุ่งอาหอฟาลาเฟลเทวเฮนี่